Sastanak specijalaca. Svatko od vas je tu jer je najbolji u svom polju. Jer bolje nismo našli. Vaše će vam vještine trebati kad se suočite s ovim. Kao što jasno vidite, ovo je... Vulkan je ono što je htio reći moj asistent. Vulkan je dakle htio reći. Asistent, ti si asistent. Daj. Ja sam glavni. Zapravo, to je kompozitni vulkan. To se vidi po visini i vrlo očitim odvodnim klasterima. Dobro, zaboravite na vulkan. Ovo je super oružje. Čudno, jer baš izgleda kao vulkan. Da, a sada zastrašujući dio. Ovo je njihov psihotični vođa. Otkuda ovo ovdje? Dalje. Opa, guzoslik. Dalje. Ni sam ne znam što gledam. Nives! Pa sam si ih snimio. Ovo je njihov psihotični vođa. Ej, stari, ti ju poznaješ? Koji? Ja? Ne, nikako ne. Apsolutno ne. Nikad ju vidio u životu. Ko je to? Nemam pojma. Nisi baš uvjerljiv, ali idemo dalje. Super. Koji je plan? U redu, evo što nas čeka, narode. Korak 1. Doploviti neprimjećeno do otoka Orlova. Korak 2. Provalit ćemo u super oružje. Kužim. I korak 3. Deaktivirati super oružje kad upadnemo unutra. Nema plana. Nadam se prije nego što nam se unište otoci i svi umremo. Tako da, to je to. Dobro onda, ja imam samo par pitanja. Zašto? Sve sam objasnio, to je plan bez greške. Aha, kako ćemo se došuljati do otoka? Što je točno to super oružje i kako ćemo ga deaktivirati? I kad kažeš bijeg, kako to točno misliš izvesti? Čini mi se da su to jako važni detalji. Slažem se. Zašto ona nije glavna? Rekao sam da je lumenka. Ej, dečki, čekajte malo, molim vas. Veli Orle, Što gledate? imaš li kartu otoka Orlova? Što? Nema karte. O, vidi, karta. Da, to je karta. Dobro, samo čujem pogledaj. Ček malo, jer vi ovo čujete? Čujemo što? Zvuči kao zviždaljka. Zvuči skoro kao... Ej, ekipa! Ježi! Izaznuti! Skroz do kraja! To baš nije sigurno. Čekaj, stani! Svi izvorti naboja. O, ne. Brzo, primite se svi! Vrati. Opet pusti. Pusti opet. To te pitam. Opalili smo ih točno u vrh. Ej, ovaj put nisi fulao. Daj 5 ili ne? Ma daj 5. To će ga natjerat u bijeg. Njega? Ma koga to tjeraš u bijeg? Da, tko je taj? Njih. Rekla sam njih. Prestanite s glupim pitanjima. Baš mi je žao. Ideš, ovo je ludnica. Mogli smo poginuti. Hvala što si nam spasio život, Veli Orle! A, znate da možete uvijek računati. Zgrabite kartu! Ovo radi! Njevo! Daj se na njevo! Molim te, reci mi da ti se to paraju hlače. Ja ne nosim hlače! Niko nas nema hlače! Cijelih 1 sekunda.
Ej, što vi tamo? Opa, mislim, htjela mi je samo, znaš, zahvaliti što sam vas sve spasio. Prosti, spasio sve? Pa da, mislim, znaš, karta je bila moja ideja. Al se rasparala? Pa da, možda zato što smo imali jednu pticu viška u timu. Ja... Moja planina! Sad smo u nevolji. Moramo zaustaviti to super oružje. Jinx! Hoćemo li biti dobro? Mogle ti to? Što se dogodilo Orlove planini, mama? Ček malo, ček! Zašto niko ne odlazi? Zašto se ne boje? Dobro, dobro. Evo što ćemo. Uzmite sve ove ledene kugle i napunite ih sa, tekućom lavom. To nije moguće. Što, nikad nisi čuo za termalne emulgatore? Jesam, da. Samo uzmeš malo poliakrilamida da ojačaš nanočestice i surfaktanske veze između dva materijala. Dobro. Znači, ti se uhvati toga, a ja idem nahraniti svoju bebicu. Hoću, nahranit ću svoju bebicu. Evo ga! Ko je moja beba? Ti si moja beba. Što? Ti? Da mi nisi slučajno namignuo.